Ladies and gentlemen, put your hands together for Dudu. Meze neza se. Franco. Ubwa mbere nkonye mwikabutura. Ese nawe ugira inkovu? Se mu ndege muhurirahe n'imiko. Hanyuma nitwa Dudu. Ndi umubarista. Ejo nagize umukiriya afite ikibazo cy'amaso nyiraho yarebaga imirari. None urabona iyo turi muri station mba nayibyimbye. Mugezemo gutya nayibyimbye araza. Nayimagaze nka hano areba hari yarambwira ngo wamaye cappuccino. Ndavuga ni mujimba nza taruka nagashaka kundeba. Ndagenda njya hari kureba. Ndabwira ngo ushyiremo isukari. Ahita areba aho mvuye, mukiremo utuyiko tubiri. Ndimo ndayikora ndavuga n'uyu muji namubonye. Iyo areba hariya bari kureba hariya. Ndayikora nyirangije ncungano yari ari kureba hano mitanza hano. Ngwendi kawa yawe. Ahita ndeba ngo kugiye hose. Ejo nagize umukiriya uri crazy. Ngira ngo yari umuge yaraje. Umwiriwe. Ngomereza kira ka meatball. Ngomereza ikini cyaramwe ndabise kuri kwigira gutyo ngo sorry. Ngende umugenda nabyemera I'm proud. Ngobwo ndifuza ko tuba inshuti nambwandira ikareka. Ntabwo nabe inshuti n'umuge ngo nukuri ngo nge nabuge nzakuzana. Ngo ngiye pe ngo turabo inshuti nabuge ndabwira nabuge. Ngo nukuri nawe nabuge. Tuba inshuti. None kwa kugendera cyane umusenza nyanduza uducomana. Twaragendeye tumira gutya. Nindunyuza ni Dudu n'umuge. Nindunyuza ni Dudu n'umuge. Hagati yanjye n'umuge yagiyemo ka plus. None umuji nanjye nkajya nikanga naje hano. Bamufite samosa. Ngo samosa ni iki? Oh sorry sambusa. Muji yanyanduje uducu. Ase Franco uziranye na Okkama. Okay, Okkama buriya abatayeri baramwanga. Yagiye kugabanyisha agakingirizo. None hari umuteri yateshaga umutwe akajya amubwira ngo ako gakingirizo kageze ngo ntari ibindi bibubu na dodaga mana umuteri yararakaye. Akejo ubundi akadoda nabi. Yahise abyara. Senyine. Yebundi nayo ngikomeje warumvangiye. None abage none baranyica Imana indinde umuge wize karate. So backstage vayo. Kome bavugaga ibiki? Tuvuga. Abage babiri barakundanye. Nsanga bari guserera. Ngo buriya wamburanye iki? Ujya kunshi inyuma. Ura ngokoroda mukurikiye ki ngo ziriya mfundi ko handusha iki? Nagatsintsino. Abaji namwe mujya mushwana ngo mwacanye inyuma. Nariyo. Tuzakomeza gufasha. We keep supporting. Tuntu ni fresh. Keep supporting her. Vuyanga. Sikubo irebesha hirya mani umurambaye ipantaro. Nuwi wacu. Rwamakubura muheruka. Ako Melissa ni munini mani. Buriya Melissa barabaje amapima ibiro ku mihanda ku minzani. Hari ujye umupima bamupimisha ijisho. Ngo aretse ngajya oya ufite desi ishyura. Nawe hagira ku munzani. Hari ukuntu amakupure baba ari very sexy man njya bibona kuri za bakoza burahindagurika we. Zaba meze nk'igicu. Ejo bundi ko ari muri depression ubaye Yesu. Hari ukuntu abantu bakundana akubwira ngo sheri ngo tujye muri Jens. Umujama akabwira nga sheri we tisheri tujye muri Jens. Ngo yandumva nabishaka. Ngo aretse tukagenda. Iyo yanze ahita amufata akaboko. Tugenda ngo sheri mbari no. Ngo akamujyana ku ngufu. Ibaze ukundana na Melissa. Melissa tujye muri Jens ndanze. Tujye muri Jens ndanze.
vaya tujye muri Genesis we Melissa vaya tujye muri Genesis ahubwo Melissa ashobora kubyanga agahita agafata tahe Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga